Hello, good morning. Welcome to Northeast Window. Northeast Window na sandok saba news analysis ta 𝐍𝐄𝐖𝐒 na tram na okchari. Manipur da phong liba pauche singda Manipur gi karam ba maroi ba pau sing yar bigi habadu khana naina na bai khugi studio da house election na laibire social activist Dr. KIRAN YENDREMBAM oza KIRAN Northeast Window gi studio tram na okchari. Oza asking ayamba khugi newspapers in the headlines on the phone ribes khugi nghan dagi hong hai tar nimit kharani yomang dagi hong na khugi Manipur da khugi September gi mid hai tar khugi September gi second week so asida Prime Minister say kui dabagi tungda after 3 years khugi Manipur da lak pa yai habagi khugi prediction ama khak taunari hai tare masigi matang da tongan ba khugi platforms in the so koi discussion khugi channel simak da so koi discussion tau jakrabani hari bisigi matang da but leiba potse se kadai fa chumi buno chumdi buno habigi potse khangba ngam da bagi pot am khak lei confusion oi bagi pot am khak lei mase Assam Mizoram da de khugi September gi da 13 14 fa da lakpagi pot ama khakti yam clear oire bu Manipur yora khatra yoroidra habisigi posin if yora agana amu Manipur da kari Toram Godori Bado Hai ang Handagi Ladiba predictions da Hogi Chorchanpura Madi Infal da Ladiba Mafam Sing da Koi Chatkani Duga IDP Sing Unagani Habigi Portam Kaksule Masina Kadai for Chum Godoni Habit so Koi Kang the Portam Kang Nupsi if Masina Chum Taragadi IDP Sing Unaragan IDP Sing Kari Kari Makogi Tawe Abasing commitment Kari Kari Piram Godori Baduga Manipur da Sukuina La Udra Bunda Handak Lakpas Kari Kari Wafam Sing Fundo and Godoriba Preza Sing Nayamna Pain ga da wafam kari phungdo ka dono hai basigi su hoji khada khang bangam da bagi polang khang solai bani swami tang sa prime minister lakpa lakta bagi matang sa oza ge opinion se kamai thamini taseng ha ga de masi opinion thamba da kitang luna tho emram de koina wakhana sagat lakanda haiba dong thokpa manba reporting ani hai tare print media singing asi ayu phungo pau che singda pau che maming sing pandraga hai tare pau ani se amadana likely to visit Manipur haiba amadana PM to visit Manipur on 13 September 2025 na pung bako sigi posida aduna amuk nakalam da koina kenogi Manipur decision yeng matam da soidana prime minister lakpagi thajaba leire na hapakpa amadana nakalam da hojik chamana na English paper da hapad maina santi hanjelaktragadi prime minister Narendra Modi Manipur da lakningdri kaina haipa pot amasu yawe that means koina ngasai gi paper sing phungbi sing na su koi journalist ki ethics profession ngang loi phungbi banga tani but koi gi mayam sing sigi manung de koi pau se confusion over pau se koi social media da phongba koi gi authenticate oi da pau da maina ngasi di print media gi pot se prime minister matang se oi aruga ma lakpada faina traga fatti haiba se koina madugi poto haining de maram de koina koina matam sang sahi ani ga tha ahum mapung phara henjala si bokto lakke de wi prajam yang ngasi khoi chaunor ga lei wa phom da tham de na ko aduna la akanda ma apology tawdoribra or any so sampur traga koi imphal gi leriba internally displaced person me am sing unarakanda mana pi de commitment na karino arigi even ne koi taseng na ha tawan wafum kya ma IDPs ki matang to buda even ngarang nan ngasi ni huni mamang na phongwa paper sing da social media yaw matam da paisa si koi kai thok le ne adigi si na si tawre paisa si crore si koi changra si da si tawbra na koi mayam ama open audit ama puthorok bodong na mayam na uriba simba mayam si clarification pi doribra na taga na koi gi Manipur gi is kind of si lewaki hu thoi irang conflict si santi hanjal lakpada ma soidamaki hanjal e khalaga lakturba do tagri koi national highway sing chatpangam dana leiriba pot sing china kamai tawba union home minister na mangi handaki haukiba mars ki tarik 9 da hangdo ani tawba ngamkhidaba even madugi matung tarak podai koi tongan protest mayam changjala iko auna simba pot mayam sing china koi magi lakpadu lakation koi aduga laakanda magi wafam do thamdri bokti madu faindraga patte haining de adubu hausik pobu gi oina silence lai thokibasidi yamna fattaba khongthang amani aduga Indian constitution aruga democracy palewakas de koi right to equality koi praja section khudi mak chamana na phangadawni haiba miyeng do being as a leader of the country aduga koi chi koi in kano da India gi state amone leiba koi chi Indian amo odawna thambiba mandaba miyeng amu thambasidi nungaitaba aduga pendaba sauningba praja miyam da pu idumaina koi chu as a panelist dum pokta nate aruga sumaina masigi potse koi mayam na koi haina ba koi northeastern state level particularly Manipur gi praja koi chi atomi macha dawni inthok pire kaine haiba mayam ma yengshin bidre kaina haiba madugi asengo reflection koigi governor Tamil Nadu gi RN Rabina thamgi wafam dana mayek senge dum ko aru suma mayam sing sing marak te kona yamna political loiba daga politicize tawre kaina haibi ya wafam sing koi thamning de maram de hujikan si makhal makha kya gi politician mayam ma thole even tholko mayam dugi manung da koi na ngasi di koi adum wafam sing gi thamma tam da koi political party amagi institution amagi adum mioi dongna count to selakpa man bagi perform the la agade
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯐꯝ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯀꯩꯒꯦꯟ ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯕꯣꯠ ꯍꯥꯟꯅ ꯔꯨलिꯡ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯝꯕ ꯗꯦꯟ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯟꯕꯗꯨꯅꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯗꯕꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯦꯟ ꯒꯨꯗ ꯑꯣꯔ ꯕꯦꯗ ꯄꯤꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay, amazon thambigre ojana akhoi hojik fawbada akhoi September se akhoi lansalabani ngasi September gi date 2 ni adubu lakani law habagi confusion se adumak oraga su lei masina if akhoi lakpa taraga di akhoi praja singna su asukuina akhoi ngairaga lerakpa hab tare lak taraga di karigumbo wafam kharadi fungdom gani habagi asadani husik praja singna lei base adubu mase yengba tari akhoi September gi 13 14 swaje lakpa laktabra habase akhoi yengba tari wafam da thamjage ai mathang da laksaring buzo akhoi House Manipur da su gi matang se zai na ba chatum lai su se abrogat tau hai na hai taraga so se pa ba tau da bagi post lai adubu thakar gi mang da ha tara khoi gi imphal da khoi gi thadau group singa thadau leaders singa khoi gi Manipur gi lai ba CSO leaders sing singa khoi gi mi fam mam khak pang tho ka nam khoi oi ba wafam sing khoi gi pang tho ki bagi podang khak lai em du gi matung da ha tara khoi gi tongan ba khoi ku gi sati gi threat ma ama lai khoi gi thadau sing se khoi gi admain tau tara ga di moi da di mangzaba la kan ha bagi pot yamna threat laki adubu masi ga mari laina na ha tara khoi gi Thadau gi leader have tare khoi nekam jom how hariba khoi gi Thadau literature society gi advisor oriba chairman hai tare masi khoi gi yamna mi hathina samda hatok pikhi bagi poram kha khoi ngarang na se yamna khoi gi vas oina social media sing da khoi gi newspaper sing da su phongnare masi gi matang da khoi gi makoina Thadau in bi Manipur na so khoi gi center lengak da have tare khoi gi North East gi BJP gi in charge oriba ek Mr. Leiba khoi gi North East ki leriba myam se khoi gi Thadau in pi Manipur na su se abrogate to godabani habigi pota demand sing to ki balari adu nakal ama rom da na hojik se khoi gi September gi tha swa hojik ki tha sta khoi gi Ministry of Home Affairs ki site ki khoi gi kuki sing da khoi gi che thara ka da khoi gi su gi matang da khoi gi yana che agreement ama khang makha tan ina bagi pot ama khak sulai adu itara ga di su abrogate to bagi wafam se hojik ba gi one di late bagi wafam duni yam clear oina sida lai gi base makha tan adu mak su se satna bagi pose du mak lak kani habagi thajaba the music lai base kamai thamini ngaza taseng haragati masi yam nuai taba thokthok amani koi gi sumaina ko thadau kaino gi society gi sumaina moi gi leader ma sumaina hani koi kuki United Kuki Defense Army na ha le na tawbase ko aro masi ma gi KRA gi chip na su ma je Manipur tholok ki matam yam kan tritan mayam ma taw ki na ngarang koi gi Michael Lamjan thang haukip na ma gi adumba statement na ma khakta su piba laikre atopa tonga tonga channel sing da man thamak pasing da adra koi na haining di moi si koi gi moi do nakna na yumlo na naibaron bane hai da dang sai gi koi KRA gi chips na la ka ning ko thain to man bo wafam sing man phung dum yauki sigi mamang da koi gi Ministry of Home Affairs na kokomi amuko Fox yauna koi gi mayam am unaba gi pot tawkro matung da ne ko ne Imphal da Tulele airport la akan de koi gi sigi hotel da mayam am tawga maira pai bi khang de kokomi amuko Fox adigi leaders mayam unaraga tawgi base adubu koi sumaina kaino gi su gi extension gi matang thamako post ne yam chamam no pot ma thoi se hojik si su ji extend tawdri then su gi hana leram ba magi masing numbers to handa ga dawni tramai lem si tawda haina ba pot khra le kan yan yan de taw si handa na re adu tawi masing si oran tawna leiba manung ne then khoi gi state government a popular government am leiring ai da masigi si abrogate taw ga dawni haibagi consent pi grabani ko yaw roi na ko swise da khoi government of India na khali ba wakhalon adu ga khoi na su ji extend taw ga doi si marum kai gi no even sigi pot mayam si makhoi keno tori ba kango su maikum upaga leiri ba makhoi na tongan tongan ba makhal gi taseng na haraga di lalong ka ya la kan dai tare early 80s tagi hawrakanda early 80s ki dagi decades ama chai tara gi manung da yat pa program 90s poki manung da yat pa 20s 2000 poki manung da yat pa 2010 mung ya ba ari 2020 dagi na 30 poki manung da yat le ba mayam sing se tongan mayam amane sigi pot mayam sing se koi akang hi mayam amna sum naina rakum matam da adugi jaga da sumain tawi sina sumain tro yalak pani sumain changak pani sini na haiba mayam ama thamme sigi manung jida koi na hujik su extension torok pa haibsti Manipur gi irang si thuingai da amuk hena achak mai da keno haijen badongna thokane na khalle aduna government of India na masigi pot su extension tawbagi maram je ai observation pio hai tar ka chunate Manipur gi leriba lal hobagi irang samasya North Eastern state ki payam je loishana bo hona bagi pandam mam 2026
ꯊꯦꯡꯅꯕ 2027 ꯐꯥꯎꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯤꯆꯪꯗ ꯐꯣꯡꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯃꯥꯟꯕ ꯆꯪꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯈꯔꯁꯨ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯁꯤꯑꯦꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯗꯗꯤ ꯀꯟꯅ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯑꯦꯝꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯁꯨꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯋꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯃꯒ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯀ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯗꯦꯟ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯈꯟꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯄꯣꯄꯤ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯪꯗꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯒꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯈꯔ ꯑꯁ ꯃꯆꯨꯝ ꯆꯥꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯀꯤ ꯃꯥꯟꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯕꯁꯨ ꯐꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯦ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯁꯨꯄꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯖꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯄꯥꯝꯗꯕꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯀꯣ ꯗꯦꯟ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯒꯤ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯄꯥꯝꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯋꯦꯗꯔ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯒ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯨꯒꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯇꯔꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕꯅꯦ ꯃꯆꯨꯝ ꯆꯥꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯎꯕꯗ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯦꯗꯔ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯑꯩ ꯇꯝꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯗꯦꯟ ꯂꯝꯖꯊꯥꯡ ꯍꯥꯎꯈꯤꯞꯅ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯂꯝꯖꯊꯥꯡ ꯍꯥꯎꯈꯤꯞ ꯊꯧꯗꯧꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯝꯇꯪ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯩꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯋꯥꯏꯈꯨ ꯀꯜꯆꯔꯗ ꯆꯤꯡꯊꯅꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯪ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯗ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯆꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯣ ꯀꯅꯥ ꯄꯥꯏ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯍꯜꯂꯝꯃꯤ ꯁꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯏ प्रजाꯁꯤꯡꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯊꯥꯗꯧꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯕꯨ ꯍꯜꯂꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯂꯝꯖꯊꯥꯡ ꯍꯥꯎꯈꯤꯞꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯃꯟꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯣꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯣꯒꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯁꯤꯑꯦꯝꯅ ꯊꯥꯗꯧꯕꯨ ꯈꯔ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯁꯤꯑꯦꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯗꯧꯗ ꯈꯔ ꯁꯥꯎꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯁꯤꯑꯦꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯗꯧꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕꯅꯦꯅ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯂꯝꯖꯊꯥꯡ ꯍꯥꯎꯈꯤꯞꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯅꯩꯅꯕꯤꯕ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨꯁꯤ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯑ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯪꯉꯤꯕ꯭रा ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯔꯤꯂꯤꯐꯀꯤꯅꯦ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯒꯤꯒ ꯍꯥꯏꯗꯠꯄ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯐꯣꯛꯁꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯃꯨꯀꯣꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅꯒ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯅꯣꯠ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯗꯣꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯥꯏꯁ ꯗꯦꯝ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯩꯗꯤꯀꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯨ ꯂꯩꯖꯁꯅꯨ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯥꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯥꯕ ꯆꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯈꯨꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯇꯦꯝꯅꯕ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯞꯁꯟꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯕꯔꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯇꯅꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯔꯦꯟ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯅꯕꯅꯦ ꯆꯤꯟꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯕꯀꯣ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯐꯕ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯄꯥꯟ ꯐꯥꯎꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃꯇꯪ ꯊꯝꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯥꯎꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯆꯨꯝ ꯆꯥꯔꯛꯏꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯨꯒꯨꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯨꯕꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯀꯨꯝ ꯄꯤꯖꯔꯛꯏꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤꯅꯣꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯅꯩꯅꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯍꯧꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯅꯣꯡꯃ ꯊꯨꯡꯖꯜꯂꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯣꯛꯏ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯛꯀꯥꯟꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯤꯂꯥꯝ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯏ ꯂꯤꯂꯥꯝ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯆꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯂꯥꯁ 70ꯒ years 1949 ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ 70ꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯝꯊꯤꯡ 5-6
or mani no jibo sigi 1949 da merge awram na madu gi hek state 1972 phang matung na sahi yankai hela bane swai da ikoi gi lewa ki chawkhat pangam dana iho hona border fencing kha dana mapane changchalak myam na kusira si to holiba adagi vote le kangu myam vote kana hon khomjal la kuki myam mapane gi illegal immigrant changchaleba sin mejo kuki jo fruit myam je kana na pusale kamai tawi su kamai kari maram da madu sign to no any cookie tribe da kamai na madu include tawchala le no any cookie tribe na ngasi panjala je kamai to no kai je khana ra kan si myam je koi pun lotion mineralsi hana haibadu pamba koi gi praja myam koi myam laujari sina a chumman chakalan badro pot ama then adu ta ga di koi gi michael lam satang hawkip hoi china mo 1991 ni subject to correction hojiko mo na phang gi mi phang ma ga paite simte adagi gangte adagi thadau nung dau loi yawi madro soi to ko any cookie tribe se delete to godabani masina government amade lewak ta kai be myam or kani ha be moi matam du da haiba aduna makoina mana haiba pota thadau se mana hai gi yam phajaba pot se thadau is next to mitaini kai gi no da mana haijabani ko koi gi michael lam satang hawkip to na man pimin thadau leader na manipur first oine koi khanba mathau tai second de koi gi thadau gi integrity khanba ka chu kai de adubu drug yon ba ya de drug free oi ga da bani have de koi support toroga adum lai aduga mo mito khandok che har je koi di yai aro cookie gi umbrella to khandok chi ya de do aran ba kangu ne se moi thadau oi ta ga cookie gi kano dr sing ne koi le ta ga moi admai hai de ba aduga ikoi di cookie kangu terrorist sing duga adagi moi ga wakhal mana boji politician ogra ma yam no khalidna only moi naga ga maitai mar ta khana ba pam ba duni ana mana hai bam ga le ba hona ba duni na any cookie tribe kangu duna thadau si genocide to bi bani na mana hai bam su yauri ko sigi pot me am je la le na em ta kangning de loi chum manga tani aduga nagagi interest ta nagagi innocent I am not troga nagagi pot me am demand to the innocent I am to bu taraga innocent civilians sing the naga sing target to de hai ba pot am khok mana yawi hoi innocent I am na koi gi SDO kishan ga hat ki bi matang koi ningjangi ko but adubu mas on target to bu se mo koi gi paisa khai ba extortion gi oram ba yana da bi oram ba ma da hojik ningjang ko ni koi morum sumai lagi da ba SDO kishan ji but adubu mo koi live jam to de du cookie sing di innocent apik pa ang ma cha bo yaw na jiri de to ga hat ki ko mayam hojik mi mayam display basi tholi ana manat ma haido masigi si laloin khali aduna around केदर लिसिंग अनिगा चाम खरेना लेरगा मोखोय सुगे साइन तौनगे पोतो हुजि क्या हिंगिगे क्या सिरगे से पोतो मतौ ताइने खोइना मयाम ममांग दे हारकबा साइन तौनगे मतम चाहि क्या सुगे हुजि चाहि क्या जोरे क्या मांगरे क्या सिरि क्या हिंगी गेम क्या लेरे खुलाय क्या लेरे से चेक तौथोपम दका ले हायम गतमदा मधु तौथोको तादना हुजि सु से फदर साइन तौबि गवर्नमेंट याना या पेरक तारगदि तौनबे या लेबसे कइनोदा नेशन के सिक्युरिटी दा अकाइबा मयाम मा पीस प्रोग्राम होनदा ngam पोट म हुजि ओइना लेरिङै मतकसिदा lakpa ya na e dum thamjage anu suji totally abrogate tawdabani aduna masidi praja singna majugi du kaino da su tawriba kangu singsina praja na miyamgi kaino tawriba mihut khalai ba singga sapmina ba ngamaktaba ari su kangu singsina praja miyam je control tawsala kana makadang ona ba sasan leibak ama ohela ibse moinani aduna politician gyanmen ta aduna wangang bi miyam punjal no haibda sauri miyam singdo fajana dam phada biu ikai biru nu miyam na hairo sumbani mai min ngangjalaga platform da koilaw koilaw lorga asum baga su sakpa yaroi lewaki oina thabak tawbiragadi lewak nungsina siengna tawbiu aduga mayam punamaktu moi moina chaba machum chaba dumaina mathathokko machum cha mayam leramba yai adumaina khuding mak puchu machum chaba dongna uhan biba pot mayam ama yorak pudo ekoi chu as a panelist as activist is my leru ne ko lai lai chu haije haibu wafun nate ko nai birangoni bra adum mayam tarak pudu ko chu nungai tabam dum feel tawdab nate adu mayam dun ko amom nungai ko na tari wa ngangi mayam se moi mana kong yoro mane khanbada yam nungai jai an maming matha pandana harakuni ko moi matha pandana dum haijage aduna lewak ke thabakta mai onjan biu aduga platform da karaga hero sadana dagi media tiger oin leibuduna lewak kan mangam moina is mai thamjage okay amazan thabigre khoigi aina mathang da lak chaning buja ja khoigi august ki last wide hai tare khoigi lorak pas wide khoigi PUCL na khoigi People's Tribunal ko ba khoigi Manipur crisis ga related to ba khoigi report ama khak phong ki khoigi page 600 and something goi ba tare khoi 94 adu report ama khak phong dora ki hariba na phong iba reports da khoigi mohoina paliba khoigi wafam sing da khoigi one sided of story yaw ba ha tare khoigi thoiba irang sida khoigi maidai sing sida khoigi haidi lan uhan ba ya ba gi pot khra yaw budra mara mora kan hariba report se phong la khraba matung da khoigi manipur da lariba khoigi tongan ba CSO sing khoigi intellectual sing da khoigi hariba report sigi against da khoi even khoigi manipur gi ning thau lesna basana za wa fa wa yaw ra kan da khoigi hariba report sigi against opposed to bi wafam myamam laikre us ba puda adumak khoi police station da chala kan report sigi mathak FIR launch to bagi
ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯉꯔꯥꯡꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯋꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯄꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯗ ꯄꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯟ ꯁꯥꯏꯗꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯕꯠ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯟ ꯎꯍꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯍꯟꯖꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯏꯚꯟ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯟ ꯁꯥꯏꯗꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯨꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯊꯝꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯈꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯩꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯠꯂ ꯇꯨꯞꯄꯒ ꯐꯨꯔꯒ ꯇꯥꯟꯕꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯏ adana hujiki People's Union for Civil Liberties and Democratic Right enako adugi makhada ekoi People Union for Civil Liberties PUCL ji ekoi tasengna haragadi ekoi human rights body amoina socialist leader magi Jai Prakash Narayan na 1976 ta semgi pot amani then ekoi sigi mamangda masigi potsi mamangda ekoi gi September 23 da oyangani subject to correction oisi editor Guilds of India ko Kuldip Narayan ma semgi ba ekoi gi press ki freedom gi oina 1978 ta aduga for rising the standard of editorial leadership haib tare madugi makhada semgi ba potsina pi gi ba fact finding report amakak se September 22 madu yam sharp criticism hai tare for false and loopholes narratives me am piraga lei bagi hujik si case lai nari ne ba even forest department na madugi moina pira iba potu da ngasai gi yam aran ba pot amani madugi potu da haina haira kanda makoi si aikoi verify to the report amani na pira kanda FIR san laganda so samba police ta madugi hujik bokchu madu case lai ba pot amani forest office taranipan mai thadu I banglo thadu I quarter thadu I aduga me humdagi kano tawudna moigi violence me am tawi haira kanda one sided narratives ni haina so sample police station da case ta maga leirabne ba aduna ekoi ta sengna haragadi is GI na tor iba report to gi samda pot amoina hujikse nomai kapaga lan thengna ba yaraktabdagi haib tare ko ekoi wakhan singji amuk som da laito ga chalpa yana bane yam padana well plan to haib tare pot amakak haibdi cookie gi ngasai gi terrorist kangu sing haib tare hujik separate administration demand toriba aduga autonomous council territory taliba legislative power gi taliba kangu sing sina matawuni khenari se masi waroshin propongam na lebisi ani si khenab si kai no hai kanda aikoi mitai gi kangu mitai gi leaders sing natraga any CSO sing na pambana territorial integrity state si kai biaro compromise to biaro hai moi gi na modu gi separate administration pi ga dong ni hai bidone ana gyan men ta da kangu mayam je punjal laga na ngasai PUCL gi report si people tribunal report ko buje moi puthorok pane na 694 page pan base aduna ekoi ta seng na haragadi sigi mayam jina maram orakanda ngasidi ekoi gi marakta ngasigi singchep achoba ma mogi jalangam project gi manung chan hai tare mogi manglandu mamphau no ngamroi haina hai kana moi victim card sanar masing yaraktaba lambi khodimak dor khodimak loimak center na su lonjalak podong tawba then even uji su sangdo kani sangdo hai bani chapchaba khangdi sangdok na thamai idana ko then makhona tarokpa mogi genocide campaign mayam singje mai palo de polo na nakana ma twist arokanda hujik se makoi even makoi je terms ya mu ontho kana hana ST hai ST du na wangba pressure kai to bi yai ka hai base kaino adivasi hai posi paksal lagadi yagadra kaina hujisi cookie adivasi kaina hai ba hor avani ko makoi ge even moi ge adivasi gi moi group ama sangsthana ama semi all india gi madudaga si auction dana paisa mayam pishan dana paisa pi naming happy ne to ne to video or ponna hai bani ko lik orak puduna ya irombe am be maduida to dana moi sumaina puthorai aduna ekoi di masi kari hai tare ekoi gi community ama namdhara kanda maroina naga ga metai gi si one time da punna khana horogadi ekoi si bungsi siba tare na ko ekoi metai community ja hana moina kano tor ko mali aduna constitution gi laiba yauriba article mayam singsi ona tenava interpretation arthur one thok hanna hona ba hanbasida ngasai constitution manung da yauriba provisions da ngasai gi ekoi gi kano gi brahmin kshatriya adu sudra na ekoi gi khaidu ine ekoi tongwan da mai ke kano se ane mawang gi thak se sei ekoi gi untouchable dialect tu gi ju nataba aduga ekoi mayam du gi marak tu chandaba ya ba ekoi ngasai gi adivasi kai se pullagadi adivasi gi oina production kari pi adivasi da kari to bai constitution yauri haibse yam phajaba khara yauri ba ko makoi gi oina production tawda makoi gi tawda yaw ba khara yaw adugi potadong laishal laga na makoi si
traditional kanoni aduga kanoni makoi masagi piraga leba indigenous oiba right ama adivasi sing the piri kan yaubuneba sida moisi indigenous people ni haibi ana hona badawa adamaina moina adivasi dom onjale ado hojik si koi cookie sin singna koi country is the bot hada bagi pot ama ZR ge chip thanglim pau guite masamaki ngachagi chemjan chanjan ba kaino mayam ama haib tare I card voter card mayam se hojik si phone da ngasi se ayukta ngasi kaino puthok ba hore masak ko na mai ba si chemjan ba ya pot na de ko suma mayam ama koi thole ise koi ngasi yam update oi mathok tai sigi tholai poje hojik election commission of India da mari lena concern manipur election department or su ko maje aleg any mari lena police or su masi investigation hawraga masi tabok paikal ga sumre tap khar moi leader sing ji sugi sangdok ne tor matam sida hojik puthoi mayam ji hojik masi aikoi machen yanau natra aikoi machen khanaro haina government of India na policy sembai manung chalambe ka na dum haibi yaw bani ko sanjasanu yana sanu asengba sumba phangna bai dangda masi gi pot se aikoi mokoi na phana aikoi gi thadau kangu hat kera maitei kangu hana bo nagira atopa committee terrorist sing na hana bo nagira madu ngak thok chana bo hona bada aikoi na khut thabada misi mina yaw da madu self defense ta dum yai na constitution na piraga leba pot amus yaw ko na gasu kiningai lekte aduna aikoi na article gi manung sida constitution ga article manung da article 19 ya maru oi bani harajo right to freedom of speech and expression sida yai koi da citizen na pn phreng tung to kangu sigadi ona tena ba pot ta hena wana manana leidoi sharuk pudi aikoi yam section na lemin mathau tai na ismai thamjagi okay yam nungai se yam pastana ju thambi kya to last jadagi lakchani bisose prime minister gi wafam sima akoina aham su khana sorry अखोगी प्राइम मिनिस्टर से लागान अखोगी हजिक से ngarang मक्ता सुखोगी मणिपुरी गवर्नर गा स्पीकर गा अखोई उनकी बगी वाफम सिंह लेरी एमएलए खरगा सु अखोई मसिदा अखोइना लाक्चनिंग बसे ममांग दा अखोगी प्रेसिडेंट रूल अनदर 6 मन अमो अखोई सांगदरक बसी सांगदरक ट्रिकांगी मा ओइन हाबे तारा अखोगी हारिबा प्रेसिडेंट रूल 6 मन से कई मा सांगदरक तारागा सु मसिगी 6 मन से कंप्लीट ओइजि कान अखोई मणिपुर दा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सुंगसोइ सोइदना लाकप याय हाबेगी पोस्ट अखोई लीडर सिंह दा फोंदो के बिसु लेरबनी इकोइ कुइजुबेदा सु यामना थुना अखोई पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लाकलबा याय हाबेसे दम फोंदो अगसु लई हजिक प्राइम मिनिस्टर लाकनी हाबेगी कोई पोट अमा खा हजिक से तौरई अदुइ तारी प्राइम मिनिस्टर लाकपसिदा कोई पॉपुलर गवर्नमेंट से सेमंगदरिब्रा हाबेसु प्रजागी वाखलोद कितंग हंगबा याबा हंगनिंगबा क्वेश्चन अंखकसु ओइरी साइ मतंग दे कोई प्राइम मिनिस्टर से इफ तसेंगना लाकतारगदी मणिपुर दा कोई तोंगा तोंगा माइ प्रोजेक्ट संगाबा नत्रगना कोई आईडीपी सिंग उनाबा अदुना साइड अमदा थंगखर काना मणिपुर दा जे प्रेसिडेंट रूल लेइबसे कोई लौथो कांदा पॉपुलर गवर्नमेंट मसे लाप याय ना खनबि सी लास्ट ओना थंबिरमो तसेंगना हागरे ngarang pung mari ta matam da koigi speaker ka tanga rabni hoji hingi je ko tai di MLA ni power leitre haibai MLA bu oijaraga su ko ado MLA ama haibrani abri yaw male ado ga koi governor ga unaris di masi prime minister lakpa ki matang da khana bu oigadori bra natragana koi gi formation of new popular government oigadori sab chana khang bu ji phopu da ngamnadri ado bu tasengna haga de hauji koina popular government ama ngasai use ge channa thambi gi ba maina ai koi mamang gi koi gi kana president rule je hack article 356 imposter ko manung du gi within 2 months dum sem ge sem ba ya ba poni sem ne to me koi sem me masing si sure da mayam tawna legre ko ado hoji si prime minister la aga home minister la ta sem ngam dong nate hoi party ki leaders ki central party ki central leaders sing gi instruction mo koi gi kana khut yam yaw gani maram di national party sing se ai ko national party ma tekra leram ko dum khang ba u lai jai ko ado madu chap chana muk that aba ngam da bi pot amasu lai mo koi mayam na aduga ai koi na haijaning ba di ai koi ta seng na di mo koi masin je thong mana da ba amadi kana de yengthina ba haib tare manung da aduga punsin ba ngam da buduna ngasi popular government du sem ngam da bani popular government ama sem bai se mo koi na pulo ama to na punjal laga munabagi post pam nabagi minister bart pam bagi taw pot mayam do kitang thadok na raba sacrifice kitang taw narga lewa kini ko taw pot se krai dige hore kamai loisan ni karamna loisan jige koi punsan na basi mathau tai na mayam na re simadi chumma ne te la laga so koi war so wana term simadi koi sumaina powerless oina elected amasu oire na so haiba mayam mangda duga power so exercise taw ngam da kem thau ngam da leidu churuk pudi amuktang wakhal kok chungjan minara kanda praja mayam ja juk thina ware hojik se wada ba man bani adudi masigi pot awa marak se aikoina saruk yari haibe moda aikoina miyam ji gi oina mihut ni tabak tawrage na hairaga constitution na pibu gi matungina aikoi je miyam jena mikhal da mai pa laga mirep oir matung da aikoi ngase di miyam gi mihut aidu oirabani na aikoi miyam na pami ba miyam gi sentiment khangna miyam gi kano interest aikoi gi sagi chap moral responsibility sing lawraga tabak tawbuduni ko da ka le se na khalla kan da hai tare madu punjan na bagi pot ama laktri bawti ngasai gi pot se aikoi popular government sem bagi asa ude hoi aikoi tai koi handa ki September tha ji lo shalak pa natraga theng abdo October manung da sumaina lenga ama lak padi yai
haina mayam haina ba lai se sigi mayam haina ko sin or be ji kuki gi mi chang ba man ba politician mayam amana platform da wafaring tring ngang ho ri se government jong siang di dro bra kai na ko adudi makoi kuki gi khali bali sa pa kuki gi por irang lo hendra gadi mathangi lakpa kaino mayam de koi party gi plan policy gi matung ina ai na mu lenga chasan pa ga lo re koi na mu gunda thro lo re na to khan ba man mi chu dum yaram dong maliko moi masin se mai na kaino tong dram ni na then swai de koi kuki la lo sing na kuki gi moi mission tara ni koi tam tori ba makoi du ek government formation sem ba yaw tra ga na koi hat kani khut tha ga ne ki hali ne then madugi ki han madugi ai koi na hagi pot si ngak pa ngami ai koi tawi hai ba gi damak ta ut na bai damak ta ne ba united kuki defense army na kuki gi manung da di clan da ching bane mo na umbrella do tupsal laga for better bargaining political power season na ba kuki na hairaga laibra thadong na chen thokhi bagi thadaugi hujiki kano ge leader manan hali se ko sinane lawi kyare kangu chip naga karem nari ba moida thit to pot mayam se then aduna khoi swai da mai magi community ge politics aruga community dugi mingdu da satin achaw mom tupa makha as da khoi si goi challi si goi changwa si goi tupina wi ai na achandra sai pak thor ken to mano pot sum lai ngai da si ge sap mana na irang sing jidom pak thok ke jnom chaw thok ke jnom irang ni irang ai khoi na khoi ado khoi mathang tarak pota lakadu mathang gi term 2027 gi da election lai rise masi ji matam chana pangthor ko ta ga di khoi mai pa hor lore leba kan da baina khan ba man me am su uye ba then khoi ngarang han high court ki keno ma da order amada hanagi mamangi government na ekhoi gi caretaker administrator thama me am lawthoga panchayat ki keno si tha taru ki munung tawro kain high port am leidana ko then masigi election se tawba taraga di hoji PR se lerga tawdi na tai jadong man de ai wakhan da ko then maram maduna adugi directive sing su fulfill oiba then government am kairaga leibaga chamani hoji se ko popular government leitrabani na ta seng na haraga di kai bana tagu resign tawbani harju kai baga manai government leite PR leiba isina masi su thamhauba aduna ta seng na haraga di koi ten je yamana ki kaino ani hat pai do ani palan baga hai balai dai ne adugi nauri maru na uchi ani sibu gum bune moin to bogi pandam je dana pot chamana na masina kanna bagi pandam dai tare makoi ta sena hujikti koi popular government dum su kal lage then koi ki kaino na high court na tarki ba direction su fulfill oina baduga praja miyam na su pami pot thungan bane na ta na bai koi ahum thokna yenga kanda miyeng se sumaina tawna bagi plan di mong de senba mali aduga government ama prime minister la aga semamba home minister la semamba haibdu ai thajaba leite makoi mayam na punjandragadi shanti hanjalatragadi prime minister imphala lakningdri haiba paw musu yawribni na hawjiki kaino se yengaga ai yoiba view opinion observation piba taragadi semgi budi oijanu miyamgi awaba kokpo oijanu miyamgi wakatfam leiba aduma government leiba pot amu oibadi aikoi praja amani khoichu pami but adu madugi pami poto nakoi masen mayam duna wakhan puning chungjillaga thong manan tawdragadi aikoi na khalaju koina pamaju tawgodo poti moina ni do madugi potu phangningai leite aduna madugi pot prime minister lakpantaka laktaba madugi pot noina laktringai mamang dorsu government je khoi sembagi ayaba phange sem dore sina si oire haibase sem dore leire haibada da sina si oire sina si torani sina sini haiba chap chabado any xy jana moi jesnu praja ki akai ba kanam tal leite adugi potu uthu akanda ulaga praja miyamang na manga thumako matamdani prime minister su lakhibi yai home minister su lakhibi yai government apabama sembo matungdadi santi su porkhibi yai natragadi government laitaba potsidi aikoi isagi mung manungda ai hingon samban manungsida haib tare akai atoi phatta haudi leiba mayam do mapan gi atop lamgi lakpa mi amana ye kanoda observation piraga khangbaga imungduda dum leiriba awaba nangiba natraga nungaitaba fauri mi duna pirakpa comment ani duga khenaba lakani aduna PUCL gi report ki phayeng turing isalakba dumaina swaida observation view comment je politician singna phayeng turing PBC khudakta topiro lewaki oina yenga kanda PUCL report semdokchi ena praja miyamna lawrokpa je adumain tawduna lijat sajat mayam singche aduga platform da lepaga microphone mang lepaga praja miyam khoba kara khuba taba hauna khurakpagi nungai bagi poto da mondrang da wakal sagat laga leiriba politician mayam do madugi wakal nungai thadokpiu asengba praja miyam gi thamoi dagi khoba makol thoktrako so harauna maithongna mami tabado tanaba khona bada mateng pangjan biu adu sumba aran ba wakal mayam ma khallaga amana chingnara kanda aran ba thangdok thangjin tawnaga leibuduna democracy gi asengba wahan thok oiroi aduga tasengna constitution gi constitutional right protection phangba wahan thok leiba aduga citizen gi koi gi rights equally koi protect tawi constitution democracy ba lewak tadi adu elected members singina koi miyam digi mihut silakana awa miyam ko hondone habdo ngamna laribusing ngamna mum ta hana hona biu na haiba wafam din aroi boina thamjagi okay am pasan thambikre koi gi praja sin aduma
पामग सुलेरिमनी popular government से दुबु हाजिकी सेम बंगम दबसीगी खक्तंग आरबनी मसी लीडर सिंगना कोई पुंसन बिराकान सेम न बाथुब मतंदा सेम न बसु होना विया बाफसिगा ngasiगी न्यूज़ एनालिसिस के थरम से मपुंग फामी बगी दमक्तसु असा किरण थागतपा फोंदोक चरी मदासदा नॉर्थ ईस्ट विंडोना संदोक सब न्यूज़ एनालिसिस लोशन जरे मिंग ताबिरिब सिंगबो मुकाहना खुरुम जरे Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Central government की थबकी exam माई पाके खलगदी करी पागदबनो खंगबदगी करी पारोइदबनो खंगबन हेना मरुओई Russell Coaching Institute Mayang Imphal SSC Defense Samadi Banking Exam Singi Thataruki Boarding Course Hausaragani Mafamasida Boarding the Laiba Satro Kudingmak Thavaki Exam Singda Written da 100% Success Oiri Mafamasida Sakdaraba Retired Navy Air Force Samadi Subject Expert Singna Takpi Tambiri Boarding the Laiba Satro Sing No Madapung Tara Ozaga Lunina Larik Pahanbaga Lunina Pung amagi physical training su pichari mafamasida subject khudingma ki shortcut methods su takpi tambiri akagnaba sit masing kun khaktani yawbining basingna mayang Imphal Bangun buya leirakta leiba Russell Coaching Institute ta lakpiraga registration tawbi hau natraga akupamaro gidamak mobile number 8289 833 957 da contact tawbirau Hakchang phana thamge hairabadi iramda masimakta laiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari mafamasida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kunhenbada ana layeng bagi khudong chaba pizari pediatrics cardiology cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhoigi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari aduna state wangmada amuk kari gi chatlugani aikhoigi manipur da su hogikti awang bathaki healthcare fanglabada matam mangan biraganu sel hena tingan biraganu aikhoigi specialist singdagi malemgi apaba thaki layeng patapta yumpham oiba service lobiyu Babina Hospital where hope meets compassion akupa marol gidamak Babina Hospital Sajiwa Jail Road Khabai Soi Imphal East lengsin birau natraga aikhoigi phone number 6909 390666 ta call tawbirau Welcome to Uttaranchal University, where dreams take flight and futures are